Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, hari ini saya nak buat video baru lagi. Video tentang Hidden King. Apa itu Hidden King? Hidden King ialah a very small king at SSR or QML. Okay, a very small. Very small. Let's suppose katakanlah kita dah tahu kita ada dua tempat saja untuk entry king ni. Pertama di QM level. Let's suppose you ada QM level high, low, higher high and lower low. Okay. So katakanlah this is your QM level. Saya tandakan QM level. And you punya king berada di sini. Okay, berada di sini. Very small, cocok atas, cocok bawah. Make sure dia ada support kat sini. And satu lagi kita dah ada yang turun bawah sini. Okay, SSR king. Maksudnya you ada support. Okay, wajib you hafal saya punya perkataan ni. Saya sebut support. Paling kurang dia ada 2 ataupun 3. Kalau you ada 3 lagi cantik. You ada support baru dia signifikan. So support. Tu dah 4 dah. Kalau saya sebut support. 3 kali support. Okay. So you price break. Dia ada king kat sini. This is your king at this area. So you punya location memang cantik untuk entry. King satu dekat QML. Saya tanda sini lah. This is your QML. And this is your SSR king. Okay. Alright. Yang ni SSR king, yang ni QML king yang berada di kawasan QML. Okay. So, apa itu hidden king? Hidden king ni dia tak nampak dalam mata kasar. Contohnya katakanlah dekat this area, you tengok time frame besar, you tak nampak pun candlestick cocok bawah, cocok atas. You tukar time frame kecil pun you tak nampak. You tukar lagi kecil tak nampak. Dan tak nampak. Memang tak nampak sampai you tukar ke M1 ataupun M5. Biasanya pattern hidden king ni dia punya cocok atas, cocok bawah ni tak. Kalau double maru kita biasa pakai macam ni kan. Drop, base, drop, shadow dia dekat bawah. Okay. And then shadow ke atas. So ini kita punya king. Okay. Betul tak? Kita ada zone king kita kat sini. Zone kita daripada sini sampai sini. Tetapi hidden king ni dia very small sampai you tak nampak apa-apa. You tukar time frame kecil dia cuma ada macam ni je. Okay. Dia drop and then dia drop. Macam ni. Very small. Ni pun terlalu kecil pula saya lukis. Saya ambil besar sikit. Dia drop macam ni. Okay, lepas tu dia drop macam ni. Kecil. A very small king. Saya dah tekan. Okay, there's something like this. Dia drop and drop. So kita punya king at this area. A very small one. This is also a king. A very small. Okay, sebagai contoh saya buka chart New Zealand US dollar. Okay. Dekat sini kalau you perhatikan price naik, turun and then price naik. Dekat sini tiba-tiba price turun. Why? Tak ada siapa pun tahu. Actually, di sini kita punya QM level. High. Saya besarkan sikit lah. Okay. Kita ada high, low, high, low. Tapi dekat sini MPL kita tak ada. Kita tak nampak apa-apa pun. Betul tak? So this is your QM level. Okay, this is your QM level. Tetapi MPL kita tak nampak apa-apa dekat time frame H1. Kalau kita tukar kepada M30 tak nampak apa-apa juga. Ada support saja. M15 masih tak nampak lagi. M5 masih tak nampak lagi. Kalau you tukar kepada M1, let's see, kita tengok dekat M1, a very small one. Ni dia. Ni yang saya nak tunjukkan. Dia berada di sini. Kecil sangat. Saya besarkan sikit lah. Ini terlalu kecil. Nanti you tak nampak. You nampak dia dekat M1 baru nampak. Ini hidden king. Very small. Saya besarkan sikit lagi. This is it. Ini dipanggil hidden king. Okay. Ini dipanggil hidden king. Dia cuma 2 candlestick merah-merah yang tersepit ataupun menyepit antara satu sama lain.
This is hidden king. So, kalau you jumpa KML yang tiba-tiba price drop, you tukar time frame you tak nampak, you boleh cari dekat sini lah. Dekat sini, time frame kecil. Tukar. And then dekat sini kita ada support. Okay. And then tadi, kalau saya tukar kecil. Dia jadi macam ni. Dia cuma candlestick merah. Saya tukarkan ni warna merah supaya you all lebih jelas nanti. Okay, warna merah. And then dia ada satu lagi candle merah ke atas. Something like this. Yes. Faham tak? Yang ni. Dia merah, tak ada shadow. Dia kepit dua-dua. Very, very nice. Dekat you punya support. So, bila kecil sangat ni, you punya zone you tak boleh letak atas. Takut tak kena, tak sampai. You letak dekat bawah. Sebab this is terlalu small. So, you punya zone dekat this area. And then you berada di kawasan support. Tadi QM level. Kita ada QM level dekat sini. Betul? So, you punya king dekat this area. Tempat saya tandakan ni sampai ke belakang about this. And here we go. Kita dapat entry dekat hidden king. Tempat yang majoriti orang tak perasan, orang tak tahu. Tetapi make sure ianya berada di lokasi dia sangat penting. You ada QM level, high, low, high, low, low. Di sini kita ada support. Paling kurang you ada support. Okay? And then sini. So, kalau saya lukis balik dekat this area, even you punya QM level pun adalah satu resistance. Price turun bawah. Price naik atas. Make sure dekat sini wajib bang. Dia buat 3 support. Paling kurang. 1 support. 2 support. 3 support. And then dia naik atas. Tiba-tiba price drop. Laju. Stop. And then you punya king at this area. Ngam. Very, very nice. So this is hidden king. You tak jumpa dekat time frame besar. H1, M30, M15 tak jumpa. M5 tak jumpa. Dekat M1 baru jumpa. Dekat M1 dia bentuk macam ni. Dua candlestick merah saja. Okay. So you punya zone adalah daripada sini sampai atas. This is hidden king. Very, very powerful. Jaga-jaga. The most important thing is kena tukar-tukar time frame. Tengok time frame kecil. Ada tak ada. Okay. So in this case, price you dapat zero float. Cantik. Sangat-sangat cantik. Alright. So, I think that's it. Video tentang ni sini satu hidden king tapi price tak sampai. You ada support. This is hidden king. Very, very small king. Tapi in this case, price tak sampai. Alright, so ini tempat yang cantik. You ada QM level. Okay, you ada, saya ulang semula. Okay, this is your QM level. This is your support. Ini the last support. And then tiba-tiba ada king, time frame kecil. M1 dekat sini. And you ada peluang entry. Okay, hingga tu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.